چلو سوارن ایران و امریکایه. ترامپ دیبیجه پیر باشه، لی تهران جی دیبیجه باشه، لی دیبه کنه باش به. دستلاتدارن امریکا و ایران بردوام چاون سوا هم بر هفزیل دیکن و دیدن نیشانی هفدو دیدن. اباس عراقچی وزیر کارن دروی ایران دیهونه رنگ وی سی پی بی بو. لی ایرو بالکیشان سردان و ستاندنن نراستراستن لی گل امریکایی لی اومانه و گوت دیوه شباتن دولمنت گیرین اورانیوم بی دومن. عراقچی جیبو بشتاری هفدهیمن. فوروما الجزیرای بی بچوبو کتره و لیویر جی تلویزیون الجزیرای ره اکسیوی. عراقچی ایدیا کیر کو بمب برانن امریکا و اسرائیل نکارین شیانا نوکلیری ایران جی هول راکن. و آنی و دومند کو. دیوه شباتن دولمنت گیرین اورانیوم بی دومن و اف مافوانه. وی گوتم جیبو پیمانه که کودی میجارا رژه دولمنت گیرینده باوریه بیده آمادنه. عراقچی دیار کیر کو وان جیبو دان و ستاندنن بی امریکای ره دست بکه که باش کریه. لی جیبو آواکیرنا باوریه دی ناوبرا هر دو ولاتان ده پیدیوی بی دمک دوف درج هیه. وزیر کارن دروی ایران دی بردوامی جید زیده کیر کو موشک بیتی آوایی نابه میجارا دان و ستاندنان چیمکی ایو میجار جیبو پاراستینا میه. عراقچی دست نشان کیر کو دیو دانو ستاندن جی هر جور گف و فشاران دور بین و دوچاره کیر کو ایو جی امریکای لی بندا نزیکاتیه که بیوی رنگینه. وزیر ایرانی لی سر ایریشه که محتمل امریکای جی هیشیاری دا و گوت اگر واشنگتن ایریشی بیکه در فتامن اینه که هم ایریشی آخا امریکای بیکن لیم ده بارگه هنوان لی هر دره بیدن. جی هیلا دین و ایو گوتینن عراقی برواجو هاتن رگه هندن. کدانستاندن راست خوابه و ایو بی هفدور رونشتینه. و شرط و مرچن امریکای هر دی جیهس وادنه. لی دروی جیوین و وشارتی چی تکیرین ندیاره. دانستاندن نوکلیری ین دی ناو برا ایران و امریکای ده که هزیرانا 2025 پیشتی ایریشن اسرائیل و امریکای ین لی سر ایران حتیبون بیرین لی اومانه. دانستاندن دی دمکه ده حتین کیرین که گیواشا سوینه دی ناو برا تهران و واشنگتن ده دوچاره بیلند بویه. و واشنگتن لی هرمه هزین سوه ین لشکری لی دیجی تهران زیده کیرینه. دیدانستاندینان ده سروکاتیا شانده ایرانه وزیر کارن دروی اباس عراقچی دیکر. و نونر تایبت امریکای روشیلاتا نوین ستیو ویتکوف جی نونرتی امریکای دیکر. بردو که وزارت کارن دروی ایران اسماعیل بکایی لی سر هفدیتنن بی امریکای را گوتی بو. دانستاندینن دی ناو برا ایران و امریکای ده ین لی مسکته بی لی هف کیرینا دوما چیوینه یه. امریکا جی بیلی راوستاندینا دولمنت کیرینا اورانیومه دخصوزگه. که دوراهیا موشک و فوزین ایرانه و شیانوانجی وارسی نردار کیرین. پیشتی هفدیتنان، سروک امریکای دونالد ترامپ، دیالوگا دی نوبرا ویتکوف و عراقچی ده وکی پیر باش، پناسه که راگی هند که علی دست بکا هفته به دوچاره ویرین با. هاو، وزیر کارن دروی ایرانه عراقچی جی هفدیتن وکی دست بکا که باش پناسه کیر، لی دیار کیر که دوماندینا پیواجوی بی شیورن لی پایتکستان و بیریارن استراتژیک و گیره داییه. هر چی کسی رفتار و کریارن هر دو آلیانجی جهان را ناسکرینه جی. لدیسانجی هر کس چاور فتنه و لیبن کمارا اسلامی و لیزن ترامپ دیگه. Kushner met with Iran's foreign minister today. You also had Brad Cooper there, the head of CENTCOM. A deal doesn't look like it's been reached yet. How long are you willing to wait? It can be reached. Well, you have to get in position. We have plenty of time. If you remember Venezuela, we waited around for a while, and we're in no rush. We have, very good talks going with Iran. We have very good talks going with Russia and Ukraine. We're doing a lot of good talking, and I think we had the results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week, and they want to make a deal. Iran, as they should want to make a deal. They know the consequences. If they don't make a deal, the consequences are very steep. So we'll see what happens. But they had a very good meeting with a very high representative of Iran, and we'll see how it all turns out. We'll give it a right groups. See that. By the way, I'd love to see that. If we could do that, I'd love to see it. Mr. President, is a deal that is acceptable that only covers with Iran? Is there a deal that only covers nuclear that would be acceptable to you? Because they just want to have nuclear. They don't want to have anything else. Like deal that would be acceptable, but the one thing, and right up front, no nuclear weapons. If we could have made that deal 2 years ago, we would have made that deal, but they weren't willing to do that. Now they are willing to do it. So they're willing to do much more than they would have a year and a half ago, or even a year ago when don't forget, we've only been doing this for exactly 1 year. And we started with them
a few months after the beginning of this term. This term has been amazing, but the results could surprise people. If they would have offered this deal originally when we first started, it would have been accepted immediately. We'll see what happens now. Mr. President, a number Kurdek bu vezira parastine velat ke Erupi. Li Hollanda'ye Dilan Yeşilgöz dibe Alikara Serok vezir u vezira parastine. Pişti hilbijartinin parlamentoye in Hollanda'ye partiyen serkefti jibo avakirina hükümetanu lihev kir. Siyasetmedara Kurd Dilan Yeşilgöz di kabineya nu de dibe Alikara Serok vezir u vezira parastine. Dilan Yeşilgöz'a ku Seroka partiya gel ajibo azadi u demokrasiyeye. Yek jinen siyasetmedar en heri bibandor en Hollanda'ye. Vebere di kabineya Mark Rutte de posta vezira dadu evlehiye vergirti bu. Her viha veki vezira devleteya karubaren abori u jingeheji karkiriye. Ji aliye malbative, Dilan kecha Dr. Yücel Yeşilgöz'e kule koler u divare kriminolojiye de mamosteyeki naskiriye zaningeheye u selke parezgeha Dersime ya Bakure Kurdistaneye. Bave Dilane salen direj li diasporaya Kurdan ali Hollanda'ye jibo dana sina doza Kurdistane çalak buye. Daika Dilane Tirke u evjili Hollanda'ye veki yeke ji parezvanen diyaren mafe Kurdan tenaskirin. Dilane her tim bi serbilindi behsa Kurdbuna xwe dige. Her çikasi bere zedetir veki siyaset medareke niştimani ya Hollanda'yı der diket peşçi van demen dawi li ser mijaren bi Kurdan u Kurdistanere pevendidar helvesten ve yenzelal hebun. Didema erişen li ser Rojavay Kurdistane de Dilane, dilgiraniaks ve anibu zimenu gotibu. Divetundia li diji kurder u pekateyen din en Suriye'ye varra westandin. Ev kurden kehreman en kudi şere li diji terore de kurbanidan, niharu birui destireji u hekarete dibin. Dilana aniha vezira parastina Hollande, bereji serdana herema Kurdistane kiribu u bi serkwezire hereme, Mesrur Barzani re didar hebu. Arteşa Hollanda'ye di çarçoveya hevpeymaniya navnetevi ya li diji Daişe deye, u hevahengeke ve ya berdevam bi herema Kurdistane re heye, u nihaji bi Amerika, Britanya re çalakiyen van bi peşmergeyan rehene. Nihate çaverekirin ku pevendiyen Amsterdam u hevlere bi taybeti divare parastin u evlehiye de derbasi konaşekenu bibin. Şelke Kurd bi serkeftina her Kurd ke jimina eş u jana har Kurd kereye. Kurd neteweke mezine u hemujiyan heye. Armanca rejime Irane li encamdana danustandinan kazançkirina dembo direşkirina temene rejimeye. Pişti diyari kirina davi ya revşa danustandin ali navbera Amerika u rejima Irane, şirovekaren siyasiyen Firanse bi taybet, Can Yves Le Drian. Vezire bereye derveye Firanse, kuçeri bandinen danustandin digel nuneren rejime envek vezire derve, u berpirsendinen rejime hene. Li serve baveriene, ku armanca bingehin u binyatia rejima Islamia Irane, ji amade bun li van danustandinan, bitene kazankirina dembo direşkirina temene rejimeye. Li revşa nihade ku bo rejima Irane, gelek hestiare. Her rojek derfet ji bo rejime deskevte hiseb, ku bikare rojeke ji temene xweye gemar u dije mirovahia xwe direj bike. Peştir ji General Jack Keane, çihkire bereye stada gişti ya arteşa Amerikaye. Gotibu, ku her li hevkirinek digel rejima Irane, bivateya demdireşkirina temene rejimeye. U niha biti awayek dema danustandin, digel rejima Irane nine.
Amerika jiragi handie kubi sedema pedegiria velatin kendave. Amerika amdeyedana derfet bir rejime bodanustan dinebuye. Lebiti awayek jimerchen swe pashekeshi nake. Well, this is a very interesting and sensitive question, sir. As you know, Kurdistan's been divided throughout history, and history has not been just when it comes to the Kurdish question. But there are new realities. Now Kurdistan is divided into 4 major countries, in Syria, Turkey, Iran, and Iraq. And every part of these countries has its own unique characteristics and situation. We respect the uniqueness of each of these areas, but that doesn't mean that Kurds in any of these countries do not deserve to have complete rights. We respect the way that the Kurdish areas in Syria, in Turkey, in Iran, or in Iraq are struggling to achieve their goals. We are not going to intervene in the policies of the neighboring countries, but my focus is in Iraq, and we think that in Iraq we have achieved a federal system which we do believe is going to work if it's fully implemented. So it's not really about what form of, let's say, relationship you develop. It's about what you really intend to do with the relationship. Now in Iraq we have federalism, but it's not been fully implemented. We still have problems. But in some of the areas there are still negotiations of how this relationship should be fixed and adjusted. In Turkey, for instance, there is a peace process that has started. I hope it will lead to a more sustainable solution. لم أحدثك عن إيران لأنه في إيران لا يمكن للأكراد أن يكون لهم أي نوع من الاستقلال لأن الدولة المركزية شديدة هناك. Well, in Iran as well, I think the Kurds deserve to have their own rights, but that's for them to decide on what sort of relationship they want to develop and how they can negotiate a more sustainable solution for the people. But as a nation, Kurds, like every other nation, are, they deserve to have the right of self-determination. That doesn't mean, sometimes even talking about it is a taboo and forbidden, that the Kurds shouldn't talk about their aspirations, talk about their dreams. This is Kurds, like every other nation, have equal rights. Kurds have the same rights that Arabs have, Persians have, and the Turks have. The reality is different, and we are dealing with the reality today.
Egera êrişûşer navbera Amerîka û Îranê wê newbêhna li rojhilata navraz zêdetir bûye, dewletên Yekbûyên Amerîka dîvan rojanda xwe ji bo êrişekê li ser Îranê amade dike. Herçend hedefên li ber çavan diyar bîncî, encamên vê êrişê gelekî nediyarîn. Eger dîxuleka Davîdê li hevkirinek çênebe û Serokê Amerîkayê Donald Trump fermana êrişê bide, li gorî pîsporan hev senaryoyên serekê li pêşîn. Tê gotin ku hev senaryoyên êrişa Amerîkayê ya li ser Îranê hene. Êrişên hesas û derbasbûna demokrasiyê. Hêzên asmanî û deryayî yên Amerîkayê êrişî baregehên supaya pasdarên Îranê û yekîneyên bêsîçe navên dilmûşekên balîstîk û bernameyên nukleerî Îranê dikin. Di encamê pergal hildiveşe û Îran ber bir demokrasiyê ve diçe. Ev senaryoya herî geşbîne. Sistem dimîne lê polîtikayên xenerim dike. Ev vekî modela Venezuelayê tên askirin. Amerîka bi hêzeke mezin müdaxele dike. Pergal li ser peyan dimîne lê neçar dimîne ku pîşgiriya xwe ya ji bo komençekdar endî rojilata navîn kêm bike û bernameyê nukleerî ravestîne. Hilweşîna sistîme û birêvebirina leşkerî. Tê gotin ku ev senaryoya herî nêzik e. Pergal ji ber xenîşandanan lavaz bûye. Piştî êrişeke Amerîkayê dibe ku li velet kaos derkeve û li şûna pergalê birêvebirnekê leşkerî ya cî supaya pastarana Îranê pek tevere vakirin. İran êrişî hêzên Amerîkayê û Çîranê xwe dike. İranê eşkere kiriye ku tiliyavan li ser tetikeyê. Herçend İran nikare li beramberî hêza Amerîkayê bisekinecî, dikare bi mûşekên balîstîk û dronê xwe baregehên Amerîkayê yên li Qeter û Behrênê û bînesaziya welatên vekî Urdunê bike hedef. Mayînkirîna kenda ve İran dikare tengava Hurmuzê mayîn bike. Cîsedî 20 îxraçata gaza xezayî û cîsedî 20-25 nefta Cihanê divê tengavere derbas dibe. Ev yekde bandoreke giran li bazirganiya Cihanê û bihayê nefte bike. Binavkirîna keştiyeke şer Amerîkayê. İran dikare birêya êrişên bikom em bi dron û botên torpîdo keştiyeke Amerîkayê bike hedef. Ev yekde ji bo Amerîkayê bibe şermezariyeke mezîn. Hilweşîna pergalê û kaos. Ev metirsiye herî mezîne ku welatên vekî Erebistana Siûdî cedîtirsin. Dibe ku li Îranê şerê navxweyî derkeve û Kurd, Belûç û okemneteveyên din ji bo parastina xwe bikevin nav şerên çekdarî û krîzeke mirovî ya mezîn û koçberî çêbibe. Amerîka hêza xwe ya leşkerî zêde dike. Amerîka bi avayekî birekûpek hêza xwe ya li herêmê zêde dike. Niha nêzîkî 5000 karmendên leşkerî yên Amerîkayê li rojilata navîn hene. Tenê li baregeha El Udeydê ya Qeterê hezar leşker hene. Amarên peykan nîşan didin ku li vê baregehê pergalên nû yên parastina asmanî hatine avakirin. Keştiya balafîr hilgîra USS Abraham Lincoln ber bi herême ve bireketiye. Di navê fîloyê de sê keştiyên şer em bi mûşekên Tomahawk barkirî û keştiyeke binaveya nukleerî hene. Trump li ser medyayê civakî hişyarîda Îranê û got, eger li hevkirîn çênebe, êrişa bêdê gelekî xerabtîr be. Yekîtiya Ewropayê spaha passaran li lîstê rehkîravên terorîstê de tomar kir. Wezîrên derve yên welatên endam li Yekîtiya Ewropayê li roca pênşemî 2002 sedûnî û yekê kanûna paşîn li derheq tomarkirîna navê spaha passaran li lîstê rehkîravên terorîstî ya vê Yekîtiyê li hevkirîn. Ev biryara siyasî li dema kombûna wezîrên derve yên Yekîtiya Ewropayê li bacarê Brükselê hate dan. Pêkara gihandîna çavkaniyên siyasî tê çavrekirîn ku li rocên bêdê rêkarên yasayî û êrekirîna fermî ya vê biryarê bêtevavkirîn. Welatên endam li Yekîtiya Ewropayê çend demcîmêran berî niha katalogek nû li dorpêçên bi dîcê hecmarekes û da mezraveyên ser bi rejima Îranê xistinêvarê çi biçêkirîne. Şîrovekarên siyasî ve pengavê binîşaniyek bo zêdebûna gîvaşên navnetevî bo ser pêxatên evlehî û serbaziyên Îranê dihesî bînin. Û li ser vê baveriyê ku tomarkirîna spaha passaran li lîstê rehkîravên terorîstî dikare encamên aborî, siyasî û yasayiyên berfîre li pêxre bîne. Yekîtiya Ewropayê vekî bertekeke li dîcî kuştîna xwe nîşandiran bastarên rîçma Îranê xist lîsteyê rexistînên terorê. Nûnera bilîn a siyaseta derve û evlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê Kacakallasê got, pergalê ku bi hezaran xelkê xwe dîkuce daviya xwe amade dike. Bi vê biryarê re pastarên Îranê ketin heman asta El-Qaîdê û Daişê. Di gorî amarên saziyên mafên mirovan di xwe nîşandanên meha kanûna pêşîn û kanûna paşîn de zêdetirî 6000 kes hatine kuştîn lehînek çavkanî dibêjin dibe ku ev hecmar bigîhe 2000 û 5000 cihêla din ve deselatdarên Îranê cî berî destûpêxa lêdanê hewşin xedîdîn û hînik alîcî divazîn cî avaşêl û masiyan bigîrin. این مردم که خودشون شاهد این همه دیکتاتوری و ظلم و ستم بودن از طرف این دو حکومت حالا دوباره به دنبال یک فرد بگردند مردم به نظر من حکومتی غیر از رژیم پهلوی و حکومتی غیر از رژیم جمهوری اسلامی میخواند حکومتی که اونها با نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشند حکومتی که دموکراتیک باشه و سکولار باشه این در آقای رضا پهلوی دیده نمیشه به ویژه که الان در این جزوه‌ای که منتشر کرده فکر میکنم اسمش اگه اشتباه نکنم دوران اصرار هست هیچ مسئله از آزادی و دموکراسی و اینها نیست به ویژه
محتوای این دفترچه برای ملیت های ایران یک مسئله بسیار جای نگرانیه. در چه شرایطی حاضر میشین ائتلاف بکنید؟ ببینید مسئله ما ملیت های ایران و به ویژه مردم کرد، خواستهای ما ورای اینکه از خارج چطور برای ما تصمیم بگیرند، چی را به وسیله رسانه های گروهی میخواهند به کرسی بنشانند، برای اینه که خواست ما مشخص و روشنه. هر کسی، هر حکومتی که تو تهران بنشینه، اگر خواستهای این ملیت ها را برآورده نکنه، اولا اتحاد به وجود نمیاد، دوم اینکه مردم نمیتونن در اداره کشور و مناطق خودشون اختیاراتی داشته باشند. بنابراین دلیلی وجود نداره اینا قبول بکنن. حالا فرض کنیم یک نیروی خیلی نیرومندی مثل آمریکا یکی را میاره مینشونه رو تخت سلطنت مثل آقای پهلوی، ولی این به معنای این نیست که مردم این را قبول دارن. من فکر میکنم آینده ایران اگر بخوایم در صلح و آرامش باشه و این تجربه های زمان پهلوی و زمان جمهوری اسلامی را دوباره آزمایش نکنه، بایستی مردم در اداره کشور شریک باشند، نه اینکه یه نفر یه گروه بیاد بنشینه بقیه را دوباره به حاشیه برانه. یعنی فکر میکنید که اونها دارن بقیه رو به حاشیه میرونن؟ یعنی اینطور دارید میبینید من از این جریان رو؟ از محتوای این جزوه‌ای که مطالعه کردم نه شک ندارم، مطمئنم اگر در این چهارچوب آقای رضا پهلوی برگرده یا هر کسی دیگری، مردم ایران به ویژه ملیت‌های ایرانی چیزی به جز آنچه در زمان سلطنت پهلوی و زمان رژیم جمهوری اسلامی به دست آوردن به دست نخواهند آورد. هواز پریشان حالش به حال دین سر تا پا برگشت سیاه زخم سر قلعی کاوان وسیاتم دیم درختان جخم چو چوگان شمدین داران درختان کلاغی پشدین کپوکم دماغ بلبل میون
کپوکم دماغ بلبل خاموش کپوشینه گال گرماوا شمان مرد داش خدا و روی ترماوا منو باویال عهد من کردنی من خمو اوتم خدا تا و روی مردن ارا چجاران دیار دنین مرگو کو و بان مزار دنین بی تو چماسی افتاده خاکم برگم پلاسن جان شاکم و با و یوم و با و یوم اورو و ویلا ای و با و یوم و با و یوم ای و با و یوم اورو و ویلا ای و با و یوم شو خاوم شريك تافتي جاوان شو خاوم شريك تافتي جاوان يا هباب نريق جاقر داوان شرطو بپوشم جامي قدراني شو مجنون بنم سرناني راني شد خوراكم ولخت فيكم ونافذينم شدي سفينكم شوتار ورشتار هدو قيتارمين شوتار ورشتار هدو قطار ومين دول شتاف آو خدا بقرار ومن شد اندامي امطلال نشانكم شو تاسون علي خدا بايا خوشان کن و با یاودی مری و با یاودی
كردوار ویریا با ویریا درن من تو دار حیفک ظلمان خاک و خاپیر بو هرچی خاصیه کل زمین گیر بو غباوی هتیا بکی خلاتمان اجو خلاتی چولکی ولاتمان شنازی بکن تو بکن بینات تاریخ تمدن ماد دیرینات امپراتوری تا مرز چینت تا مرز چینت دالکتون خدا زونم نگارن وازوان وجد بخوان بلارن تو کردوارین سراپا خیرت نیله بین بچو بنو بنچینت و پاچال رنگین جیسر و شیرین رولت بلاون دودمانت بجین کرمان سوران لک کلر برای من تاریخ دیاری پاک شتلا پاک شتلا پاک شتلای من پاک شتلا پاک شتلا پاک شتلای من بیبراری 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 اوی 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 داغت هات جونم بوا 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 خور بوا و چشاکم بوا کم kurbuğa uçaşakam hoy oy 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 yol bazavunam مگوتم بوام تونی مگوتم برارم تونی مگوتم بوام تونی بوا 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 مگوتم برارم تونی برارم نبودم ای فلک زمد زمین بروه بوا 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 و تحت گرده پلی بمیرم
با که بی کرم با خوار که بی برار با که بی کرم با خوار که بی برار دل عالم می سوزد سیحان زار سخما چی مکسی ناغ نسوخمو سخما چی مکسی ناغ نسوخمو قفصم حالی منه حبسم حالی منه بازم گرخته God created me Kurdish. I cannot deny it, and I'm proud of being a Kurd. Whether I live in Iraq or I live anywhere else, I am a Kurd, and I cannot change that identity, and I will never change that identity. God created me Kurdish. I cannot deny it, and I'm proud of being a Kurd. Whether I live in Iraq or I live anywhere else, I am a Kurd, and I cannot change that identity, and I will never change that identity. You made it!
لپر شیخین گلای دارم نگیره هزار خرماندگیس بریای ایره چمان مرگ عزیز بی ستینه چمان مرگ عزیز بی ستینه سرگونای نما منجون شینه لسرگونای نما منجون شینه بوار واران بوار واران بوار واران بوار واران عزیز بی ستینه چمان مرگ عزیز بی ستینه بوار واران بوار واران بوار واران بوار واران خوزانی چه دردی حال سینه بوار واران علاجم هر خودی خود هر خوزانی چه دردی حال سینه
هر خوزانی چه دردی حال سینوه بكنا يوم السرقة يا الشيدوان
Yalnız çok kari gördüm dağlı vakti var. Yalnız ertiyay. 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 شهید گلی چیای برزا مزگینی دری بهارا شهید گلی چیای برزا مزگینی دری بهارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا شهید شعری یادگارا جای گلی سورا شهید نورا شهید نورا شهید هواری رزگاری آسوی رونی کشی دورا شهید قامتی چیایا دجمن لاستی زبونا شهید ما مستیفر بونا شهید ما مستیفر بونا شهید تنیا یک جستیا شهید تنیا یک جستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا بلام جاره نو بردنی هزاران هزار بستیا شهید بوزا ميدر على جارقين وكفنا لي براب بارقين شهید بوزا ميدر على جارقين وكفنا لي براب بارقين بدواها ناسا بدوا زربيدو موخي نقا شي رجاينا وقو بدواها ناسا بدوا زربيدو موخي نقا شي رجاينا وقو ويسكفا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا ويسكفا كيت يكو بخولا لري كردستان بوبا فرفولا سندم بوسنگري ليدا مزراوي بردنا داوا هتاكم آبي سندم بوسنگري ليدا مزراوي بردنا داوا هتاكم آبي خطرا بقتل راخوين ونكم طولت بسينم لدوش مناكم خطرا بقتل راخوين ونكم طولت بسينم لدوش مناكم شهيد شهيد
شهید شهید
لای رولا لای رولا شیرینم لای 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 لایت بودکم ای رولای کردستانکم لای لای ای بیباک خلطانی خینکم لای لای ای شهید بینازو بکلکم لای لای لآمیزی گرمی کردستان بنو آرام بنو خاک باوشی بو کردوی توا بخم بنو تو نمردویت تو لناو دمار ماندا دگرید تو وکچیا لناو میجو ماندا روستایت دلیابا رولا دلیابا فرمیسکا کان مانا کین بشینجیری و پارانوا فرمیسکا کان مان دکین بشمشیری تیجی تولا دایکین به هور بروس که با سرسریرم زمینه چاوی دا جیر کری پیدر دهینی تولای هر دلو پخینک دستینی اگر لروج هلات بیان لروج آوا خینت نابت او ناچیت با خوتی تو ایمت بخبر هنایوا کردستانت بسوری لدلماندا کشایوا لای 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 رولا لای ای عزیزکم لای 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 رولا لای 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 ایران سیاست همیشه بیشتر در اختیار مردان یا بگیم در اختیار گروه‌های خاص و نخبگان بوده، اما حالا سیاست به خیابانا اومده و وارد زندگی زنان یا مردمانی شده که پیشتر شاید دغدغه‌های روزمره تری داشتن. با این حال امروز این زنان فقط در اعتراضات حضور ندارن، بلکه اصلا شکل و معنای کنش سیاسی رو هم تغییر دادن. اونا دیگر فقط به دنبال اصلاح‌های کوچیک یا بگیریم یا تغییر چند ماده از قوانین اساسی این کشور نیستن که در مورد حضانت فرزند باشه، که در مورد حق طلاق باشه. این زنان اصلا رابطه خودشان با کل ساختار قدرت رو زیر سوال بردن و مستقیما مرکز قدرت رو به چالش کشیدن. این یعنی ما با تولد یک کنشگر سیاسی جدید روبرو هستیم، کنشگری که به راحتی دیگه نمیشه اونو نادیده گرفت یا اصلا به عقب روند. اما
همینطور که میدونیم شروع این جنبش خب به هر حال همه میگن، ما هم میدونیم که از کردستان بود. در میان این حرکت سراسری چند نکته مهمی وجود داره که نمیشه از اونا به راحتی گذشت و سوال درست میکنه که چرا در برخی مناطق به ویژه در کردستان حضور زنان مثلا پررنگ‌تر بود، چرا آگاهانه تر و سازمانی یافته تر به نظر میرسید. من فکر میکنم دلیلش اینه که اصلا در کردستان این جنبش یک اتفاق ناگهانی نبود، به عنوان یک اتفاق ناگهانی شروع نشد اصلا، چون زنان کرد سالهاست و حتی دهه‌هاست که تجربه حضور فعال در ساختارهای سیاسی، در ساختارهای تشکیلاتی و حتی در رهبری، در تصمیم گیری دارند و این تفاوتی بسیار مهمه. در بسیاری از نقاط ایران زنان میبینیم که اصلا به صورت فردی یا از طریق همون شبکه‌های اجتماعی وارد میدان شدن، مثلا مثل چهارشنبه سفید. اما در کردستان ما با یک سنت تشکیلاتی و جمعی روبرو هستیم. در این ساختار زنان فقط یک محترض نیستند، زنان یک تصمیم گیرندن، زنانی که میدونن چگونه سازماندهی کنن، چگونه اصلا در چارچوب‌های پیچیده سیاسی فعالیت کنن، چگونه هزینه‌های مبارزاتی رو به نتیجه سیاسی تبدیل کنن. و همین تجربه سازمان یافته است که باعث شده که حرکت زنان کرد از یک اعتراض مقطعی خیلی فراتر بره و به یک قدرت سیاسی، به یک قدرت نهادینه شده تبدیل بشه. جفری اپستین که بو؟ چیروکا جیان، کارو مینرینا وی و هرویسا سیرن وی. دیسی به هده تباقس 2019 جفری اپستین فینانسور و میلیاردرکی کشی بر روی بیرینا ناوند که سکسه هاتی بو گرتین دی هوچریا خویده لیک شی گرتی گهن هریوله این امریکای میری هات دیتن. گوهرتویا فرمیس و کشتین بو. لی اف برسی و حسانجی با دوزک افگاس تولی هف و جی با زیلامکی کسیرن هری تاری این سیاست مدارن جیهانه نه دی سینگا خویده لی دی آرشیو ویدیو این سویده دی هشت کت تره نکر. میرینا اپستین نتنه داویا سوچدارکی جنسی پرجمار بو. اف زیلامک بو که تورا وی یا گیردانان جی کسرا باکینگ کامه بگیره هیا کسرا سپی
Ji Titanen Wall Street'e bigire heya kesayetin navdar en cihana zanist u teknolojiye direjdi bu. Vi ev kesayetiya navdar vexwent milken swayen lux, ku bi kamerayen ve şartive hatibun saskirin, livir keçen temen biçuk şadikir, u bi dizi tekiliyen vanen şermok tomar dikir. Leniha hefsal pişti mirina vi, hin rojname vanan rastiyek tırsnaktir eşkere kirine. Tora bazirganiya keçana Epstein, di rastiyede berge yekşi operasyonun şantajeyen heri verek u ve şartiyen diroka nujen bu. Operasyonun ku swesteken ve şarti u nekanuniyen zilamen heri bihezen cihane digirin, u dibin amurek şibo kontrol kirina peşeroja siyasi u aboriya cihane. Niha eşkere buye ku evne suçdareki cinsi bu, le ajaneki servisa istikbarata İsrail'e Mossad bu, u ku İsrail'e muhtemelen ev bikaraniye, da ku videoyen şermoken tekiliyen cinsiyen siyasetmedaren bir bandor çebike, u van veki amurek şibo zeksteli servan bikarbine. Elon Musk, devlemende navdaru piştkire Trump di hilbijartinen serokatiye Amerika'yde, ve davi eşkere kir ku nave Donald Trump di doza Epstein de jiheye, doze ku dozgere Ameriki bitun di re libereşkere kirina naven navdar di vede girtiye, u heta niha tene naven Bill Clinton, Shahzad Enro, Bill Gates, u çend kesin din eşkere kiriye. Di ve videoya de ji kanala Navne TV Yami Bistuchar International. Em Chiroka Gianna Jeffrey Epstein jivere ve dibejin. Zilameki ku Chiroka vi bi seks pere hez u yaheri giring, niha jibo İsrail'e sihuridike ve gire daiye. Heke hun hin aboneye kanala menebune, ji kerema xwebi bin abone kanala me Bistuchar International u bi ecibandin u parvekirina ve videoya piştkiriye bidinme. Uspas. Berevaji gelek kesayetin Wall Street, Jeffrey Epstein ji malbateke devlement nehat. Evli Brooklyn'e mezin bu, u ji destpeka Gianna xwe ve tu nişanek ji devlemendi u heza ku vi paşe bi dest histibu tune bu. Peşketina vi ya yekem anea sayi direya kariyera vide, karevi veki mamosteye matematik u fizike li dibistana Dalton a taybetli Manhattan bu. Tişteye cebe bu ku Epstein ve deme bavernameye xweya zaningehe tamam nekiri bu. Lebisaya jirbunu karizmaya xweya kesane, ev karibu bikice ve pozisyone. Dibistana Dalton, dibistana gelek zaroken elita darayi u siyasiya New York'e bu. U ev gava yekema Epstein bu nav ve çerxa girti. Livir ev bibave yek jiswende karen xwe, Alan Greenberg, ku seroke firmayeke ve berhenaneya bihez bu, rehev ditinkir. Greenberg jehatibuna darayiya Epstein le kolinkir, u di sala 1972'de u ili firmayı karkir. Epstein di firmayı da zubilin bu, le serkeftinavi kurt bu. Di sala 1972'de jiber sedemen nepeni ji kar hatavetin. Piştrevi firmaya sweya reveberiya pereyan da mezrand. Ev firma saziyeke pir taybetu ve şarti bu. Epstein iddiakir ku ev tene şeridaren bir serveta netice ya ji $1 milyar zedetir kebul dike. Le listeya şeridaren viket nehat eşkerekirin. Jibilina veki ku jibote giştina hez u bandora vi giringe. Leslie Wexner. Wexner damezrinere milyardere albers bu. Tekiliya dinavbera Epstein u Wexner de jia şevirmende darayi u şeridar pir vedetir çu. Wexner destilateke behempa bu vi. Ui destilata parizeriye liser beşek mezinci devlemendi u milken sweda bu Epstein. Ev asta baveriye ku di cihana darayi de kemu behempaye, Epstein kir kontrol kere de facto ye imparatoria darayi ya Wexner. Bisaya ve tekiliye bu ku Epstein milken swayen sereke bi desthist. Kesrek heft katil yekşi taksen heri mezinen hereme, mezintirin khaniye taybete hereme. Boeing heft subistu heft bişeveki taybet çekiri ku paşe jiber swezaya rewitiyen swe beki Lolita Express dihat nasin, u milke mezinli Ohio'ye. Ev milk de disalen piştre de bibin platforma jibo tevgeren viyen sucdaru sucdar. Bive piştgiriya darayi uçivaki, Epstein dest bi avakirina tora xweya tevli hevkir. Bala sereke ya ve tore operasyonek sistematik bu, jibo bazirganiya keçen civan u istismara cinsi. Viu hevkaren vi rebazek operasyone ya zelal u dubarekiri hebu. Ev pevajo bi gelemperi bi konaksek nasname u vergirtine dest bedikir. Kesen ko hatine vergirtin pir çaran jinen civan bun, ku bere hatibun kontrol kirin. Ev diçun cihen veki navenden kirinean dibistanan, u bi sozen balkeş keçen civan hedefti girtin. Van sozan peşniyaren modeltiye, derfeten kariyereyen sozdar, anji tene dayına masajan dihevine. Dive nukteye de, karakterek sereke Gillian Maxwell dike ve Chiroke. Maxwell, keça milke Brittany Robert Maxwell,
Kubi swe kesayetiyek pirnakok barbu, u tekilien vi bi karubaren istixbaratere hebun, di torede roleke giring list. Bi statuya ve ya civakiya bilind, devoka Britani u suyangeke swesh, ve rola ruye otoritere operationen Epstein list. Evkes bu ku Baveria kurbaniyan u çarinan jide u bavenman bi dest hist, u jivanre pishtrast kir ku Epstein kesayetiyek bi hezu serxwaze, ku dikare alikaria wan u peşeroja wan bige. Maxville ne hevkarek sade bu, le mimare serekeye beşa peyda kirin u reveberia kurbaniyan bu. Gava ku kurbaniyan bawi bi dest histin, ev birin yek jihaniyen Luxtein, bi piranili mirnişinen Palm Beach a New York. Yekşi kurbaniyen herin avdar ku paşe bi vereki derket peş u Chiroka swe vegot Virginia Joffrey bu. Ku di shahidia swe de rave kir, ku ev çawa di Chiwania swe de jihela Gillian Maxwell ve hatiye peyda kirin. U netene jihela Epstein bişwe ve hatiye istismar kirin. Le di heman demede ne çarma ku bi hin hevalen viyen bi hezre tekili dayne. Bi hinceta masaje erişen yekem hatin organize kirin. Epstein van runiştinan bi avayeki visa sevirand ku xeta dinav bera masajek derman kirine u kiryarek cinside hedi nezelal bu. Pişti istismara yekem kurbaniyan dinav bera dusef u $6 de peredistandin. Ve peredane mekanizmayek psikolojika tevlihev çalakir. Ji aliyeki ve hestadan ustandin u şebate hilveşand. U ji aliyedin ve hestek şermu sucdariye afirand. Kurbani di çerhek bedengi u teslim bune de asema. Beşa davinu dibe ku ya heri şeytaniya ve xapandine ve guherina kurbani bo vergirker bu. Epstein u Maxwell zeks di kurbaniyan kirin, anji betir pere peşkeşivan kirin da ku hevalen pole bişinin tore. Ve yeke, avahiyek piramida istismare afirand ku biksweber tore berfireh kir, u şopandina çavkaniya orijinal dijwartir kir. Le imparatoriya gendiye Epstein lise deveren sereke bu. Her yek bir fonksiyona swaya taybeti. Yekem haniye vili Palm Beach, Florida kesrek bu, ku di salen 1992 dest peka salen 2000 navenda operasyonen vi bu, u cihe ku bu sedema le persina polisana yekem li servi. Ya duyem kesrek mezin li Manhattan, New York bu. Ev kesr netene malavi bu, le di heman demede peşangeyek jibo hezu tamaviya eksentrik bu. Ligori agahiyan, hani bi şemlen neasayi hatibu şemilandin, di navde setek satrançe jihe bu, ku divaren ve bi peykeren karmenden viyen bi çilen ne gunçav hatibun şemilandin. Ev jibo vi çiheke hevditine bu bi eliten siyasi u darayire, u her veha ciheki jibo istismar kirina kurbaniyen swe. Lebele, milke heri navdaru sirriye Epstein girava viya taybet lik giraven Virgin en devleten yekbuy bu, ku cere Little St. James digotin. Girav ku bi kasisi hektari mezin bu, bi huştek taybet u bi tevahi izole bu, ku tene bi keikan helikoptere gihişti bu. Epstein de mevanen paye bilindu kurbanin çivan bi karanina balafira xweya taybet bi firanda girave. İzolekirina tevahi ya cihe kontrola mutlek liser her tişte ku digevimi da vi. Şahit tunebun, u jibo kurbaniyan reviyan tunebu. Liser girave, avahiye geçeb bi şikle kubiki bi bane kubeyi u şezen şin, ku kartona ve xuya nedikir hate çekirin u veki perestke hate nasin. Girav kubinave gunçav, girava pedofille hatiye binav kirin, sembola dawina imparatorya via gendeliye bu. Cihek ku ev swedi hezu destilat bu ku sucen heritari bike, duri çaven kanunu civake. Ev jingeha fiziki u evrebaza sistematika şebate. Bingeha ku Epstein netene toreke suçle ligorihin analistan makineyeke şantajkirina daneyan liser avakir bu. Jeffrey Epstein bi tena sereswe tevnegeriya. Hezar astin netene di heza vide bu. Le di toreke giredanande bu kumina toreke nedit bariye digihişt, asta heri bilinda destilat dariye cihane. Ev di giredana bi elitan rede hostayek bu. Balafira xoya taybet u girava soya taybet ve kirebazek shibo kişandin u biçih kirina wan bikardiyani. Di navnisha heval mevanu hevkaren vide komek shizilamen heri bi hezen cihane hebun. Di vare siyasete de naven du seroken devletin yekbuyijiyen din mezintir suya dikirin. Donald Trump u Bill Clinton. Dihev peyvinekte di sala 2002'de Trump Epstein ve kizilameki mezin bi navkir ku jijiyane kef digir tu jijinen bedev ne mazecinen çivan hez dikir. Herçen Trump paşe hevda ku sueji vidur bişeji, tekiliyen vanen çivaki di salen 1992 de baş hatine belgekirin. Ji aliyeki din ve Bill Clinton pişti bi davibuna serokatiyah sue gelek çaran bi balafireke taybeta Epstein, Lolita Express, seferen navne teveyi dikir.
Keden firine nişan didin ku Clinton bi kemi ve 26 çaran bi balafire firiyaye. Didema deryaya Ege'de giredana heri giring u nakoka Epstein bi malbata kraliyeta Britanire bi malbata kraliyeta Britanire bu. Prince Andrew, kure kirale rehmeti al-zabid, yekşi hevalen heri nezik en Epstein bu. Dostaniyavan evkas kurbu ku Prince Andrew mevanek pir çaran li cihen çiherengen Epstein bu. Dinavde giravawiya taybetçi. Ev tekili bu ku didawiye de bu sedema skandalek mezin jibo malbata kraliyete dema ku Virginia Joffrey, yekşi kurbaniyen serekeyen skandale eşkerekir, ku ev jehela Epstein ve di hefte salya Swede ne çarma ku bi Prince Andrew re tekiliyek çebike. Veneyek navdara Prince Andrew li keleka Joffrey, dema ku Ghislaine Maxwell di postek niv tazide dikene, bu sembola skandale. Le tora Epstein bi cihana siyasetu kraliyete ve sinordar nebu. Her wiha tekiliyen viyen nezik bi gevdeyn cihana zanistu teknolojiye rehebun. Nave damezrinere Microsoft Bill Gates gelek çaran di belge u raporande hatiye behskirin. Gates pişti mehkum kirina via yekem di sala 2008'de çen çaran bi Epstein reçiviya bu. Hevditinin ku Gates paşeveki şaşiyeke mezin bi navkir. Lebele, yekşi tekiliyen heri giring u gumanbaren Epstein bi kesayetiyek siyasi u evlehiye navdar jirojilata navin, Ehud Barak, fermandari IDF u serokvezire bereye İsrailere bu. Tekiliya Barak bi Epstein reji dostaniyek sade vedetirçu. Laku raporen videoye nişan didin ku Barak bi berdevami serdana mirnişiniya Luxa New York'e Epstein kiriye. Hetta pişti ku çevhere suçen vi eşkere bu. Diyekçivan veneyen bi dizi hatine girtinde. Barak te ditin ku dikeve mala Epstein, dema ku ruyeswe bi şalkeke vedişere. Gave ku gelek Pierce li serçevhere van hevditinin veşarti derhist hole. Veki din raporan des nişan kirin ku Epstein bi milyonan dolar li despeken İsraili ve berhenan kiriye, ku Barak bi vire dabu nasin. Ev tekiliya kura darayı u serdanen veşarti u dubareyen rayedareki evlehiyeye payebilinde İsrail'e, o suçdareki cinsi li seraha Amerika'ye, yekşi perçeyin serekeyin puzzle'a doza Epstein'e. Ev tekili ne tene dostaniyek şeksi bu. Le giredanek bu ku paşe bu navenda spekulasyone ku Epstein veki amurek istikbarate dihat bikaranin. Van giredanen tevlihev platformek peydakirin ku biriye ve Epstein ne tene kurbaniyen swe, le di heman demede hevalen sweyen bihez jibi kartine. Dema ku pergala dadweriye yekem Charlie duvihat, ev torveki mertalek parastine hizmetkir. İmparatorya ku Epstein ava kiribu di daviyede di adara 2005 ande bi telefoneke ji daireya polisana Palm Beach re dest bilerizinekir. Li aliyedine şete, dayke kerspuyi gilikir ku keça veya çarde sali, li mirnişiniya Luxa Jeffrey Epstein, rasti istismara cinsihatiye. Gili destpeka le persinek sezdehmehan bu, ku hedi pivanen tirsnak en tora Epstein eşkerekir. Le kolinerin polisan ji penç kurbaniyan zedetir u hefteyan şahidan hevpeyvin kirin, uli malawi geriyan, delilen şok derhistin hole. Kamerayin ve şarti u hejmareke mezin ji veneyin keçen ciwan. Her viha, polisan pirtuka telefonareşa navdara Epstein bi dest hist, ku navu agahtariyen tekiliyeyen bi hezaran kesan, dinavde kesayetin siyasi, darayı u şahaneyen bi hez, tedehebun. Delil nişandan ku Epstein bi awayeki sistematik peredaya keçan, hinjivan bi kasi çardeh saline, da ku kiryaren çinsi bikin. Raporten dinci dest nişan kirin ku sezaroken dodike sali ji Fransa'ya bo devletin yekbuiyen Amerika'ya hatine şandinda, ku beşdari şahiya rojbuna Epstein bibin, u van istismar kirine. Dozali dijivi evgas hurt bu, ku suya bu ku eve bi cezayek giran u cezaya girtigeheye direj vere ceza kirin. FBI her waha dianamek pencuse rupeli amade kiribu ku dikare Jeffrey Epstein, heta davia ciana swe bişine girtige. Her tiş cibo darizandinek mezin u mehkum kirinek davi hatibu amade kirin. Lebele dema ku her tiş cibo darizandinek mezin amade dibu, tiştek ne çavere kiri behempa kevimi. Alexander Aksta, ve deme dozgere devletin yekbuiye navçeya başura Florida'ye, destverdan kiruli piş deriyen girti bitime hikukiye Epstein re peymanek itirafe imzekir. Ev peyman kudisala 2008'dan da hate imzekirin, yekşi peymanen yasaiyen heri nakokbar di diroka nujena Amerikideye, u veki peymanek hweşte zanin. Ligori peymane, Epstein jiber suçen swe ji her dozgeriya federal azad bu. Diberdela vede, wili dadgeha eyaleta Florida'yı jidu tohmeten daxwaskirina keseki temen biçuk jibo fuhuşe u daxwaskirina fuhuşe suçdar hate ditin.
Vi dehmehti girtigedema ve ki suçdarek cinsi hate tomar kirin. U tezminat da si u şeş kurbaniyen ku jihela FBI ve hatine des nişan kirin. Cezaevine baver bar bu. Evtene 13 mehdi girtigehek heremi de bu. Ne federal, le evji henek bu. Epstein di baske taybetiye girtigehede hate girtin. Uya giringtir, destura hebate jere hate dayin. Destur hate dayin ku 6 rojen hefteye. Heta divanzdeh saytan di rojede. Ji girtigehe derkeveda ku biçe ofisa xwe. Birasti, vi ji hundir beter demli derveyi girtigehe derbaskir. Le beşa heri şoka peymane itiraze ev bu. Ku ev berpirsiyarya tevahi netene de Epstein biswe, le di heman demede, hemi hevkaren viyen guman barji. Ev tewe vate ku kesen ku di dozede navewan hatiye dayin, ve Gillian Maxwell, anji mevanen paye bilinden ku dibe ku di suçande rolek listine, ve Prince Andrew, kure kraliçeye, deji darizandine şilas bibin. Ve bende bir bandor doz heru her girt, u reliber her lepersinek liser kesen bihezen ku dibe, ku di suçande beştar bune girt. Peyman bir avayeki bir tevahi dostane, u beyi agahtarya kurbaniyan hate çekirin. Dadvereki federal paşe bir yarda, ku ev bin pekirneke eşkereye mafen kurbaniyane. Bisalan ev Pierce bebersivma. Çima doz gereki federal peymaneke evkas kamerda itiraze bir suçdareki seksiye şeternakre imzedike, bersi bisalan şunda hat, demaku Acosta di reveberia Trump de veki vezire karkar dikir. Jibore vakirina bir yara swe, vi idiakir ku vedemejere hatibu gotin ku Epstein efsere istihbarateye u ferman hatibu dain ku meseleye veşere. Acosta got, jimin rehat gotin ku ezvi bitene bihelim. Ev daksuyani tekinek bu. Ev yekem piştrastkirina fermi jirayedareki payebilin bu. Ku doza Epstein hwedi pivanen jidozek suça tipik vedetir bu. Ve kebul kirine hipoteza ku Epstein jihela saziyek bihezve. Dibe ku ajanseke istihbarateve. Dihat parastin pir hurt kir. Peymana itirazeye 2008 ispat kir ku Epstein ne miroveki asayi bu. Ev kesek bu ku pergala dadveriye Ameriki kanunen xwe jibo parastina ve tevandin. Ev daxwaza ne asayi mifteya tegiştina sirra Epstein u perçeya yekema puzzle bu ku meber bir çihana tariya çasusi u zorbaziye ve dibe. Visaxsuya bu ku peymana itirafeya 2008 doza Jeffrey Epstein heru her girtiye. Bir darizandinek peşandane, ev bir bandor jilepene dalete revia bu şevaza jiyana soya devlemend u tekiliyen soya bir elitere domand. Dehsal bedengi li serdoze serdest bu, u visaxuya bu ku ev hevalen viyen bihez hevjinek daimi hebun. Lev bedengi aramia beri bahoze bu. Heza ku didawiye de, daxvaza itirafe şikantne ji FBI an vezareta dade, leji dile rojname geriye lepersine hat. Di sala 2018'de, Julie Kip Brown, rojnamevanek lepersineya Miami Herald, bir yarda ku doza jibirkiri jinuve binirhine. Ve bimehan li pey kurbaniyen peymana itirafeya 2008'dan çu. Keçe dimezin bubun le disa jibirinin kurem psikolojiken ve mehildigirtin. Gelek jivan ket nizane bun, ku peymanek itirafeya ve şarti mafevane doze ji destvan girtiye. Julie Brown bidehan jivan kurbaniyan rehev peyvinkir, u çiroken vanen şoktar di berhevokek raporen lekolineyen binave hez gendeli u şirapkari de veşand. Raport vek Bombeyeke di medyaya Ameriki u dimena siyasi de tekiyan. Raport peşi bir hurgiliyen şoktar en suçen Epstein, u herveha bir kulta nepenitiye di peymana via itirafe de hatin eşkerekirin. Zekstaraya gişti zeyde bu. Bir vereki eceb kurbaniyan dozen nu vekirin. U huestin ku doz jinuve vere vekirin. Ve zekstaraya gişti Alexander Augusta. Dozgere ku peyman imzekiri bu. U niha sekretere kare reveberia Trump bu. Ne çarkir ku istifa bike. Sistema dadveriye devletin yekbuyi edini karibu skandale paşkuh bike. Dibin ve zeksta behempade, dozgeren federalen li navçeya başura New York'e, yekşi dadveriyen heri bihezen devletin yekbuyi, dozek nu li diji Epstein vekirin. Wan balkişan ser sucen ku li New York'e kevimi bunu jebeyeke di peymana itirafe ya Florida ne hatibun nişumandin. Hurgiliyen nu, delil u kurbaniyen nu eşkerekirin, ku seleka bazirganiya seksiya Epstein, heta pişti peymana 2008'dan ji berdevam kiriye. Te tirmeha 2019'de, Jeffrey Epstein pişti vegera sweji geçteke Paris'e bir balafireke taybet, li balafirgeha Teterboro'ya New Jersey'e ji aliye ajanen FBI'ye ve hate girtin. Veçare, suçdari pir girantir u federaltir bun. Bazirganiya seksiya keçen temen biçuk u daxwas kirina jibo kirina bazirganiya seksi. Suç dikaribun vi çilupen salan bişin zindane.
Legerina apartmana wî yalî Emirates û Manhattanê delîlên bazirganiya seksî derxistin holê, di nav de bisedan weneyên pornografîkên jinên bi tevahiya nîv tazî, ku hîn ciwan temen biçûk bûn. Her wî ya $10,000 pere, 48 elmas û pasaporteke sexte ya avîstîryayê bi venê Epstein li bi navekî çûda hatin dîtin. Girtina wî derbeyek mezin bû li çerxa destîlatdariyê ku ev beşek ji bû. Berevajî sala 2008 tî peymanek li pişt odeyê tûne bû. Dadver daxwaza vasîgeya ji bo berdana wî red kir, wî vekî xeterek ji bo çîvakê û xeterek revê dît. Epstein zilamekî ku bi ciyaneke lûks ve hatî bû perverdekirin, niha di huçreyekê de li navenda sererastkirinê ya Metropolitan a li Manhattanê hatî bû girtin. Vîsa sûya bû ku vê carê çînavîr di dawiyê de hatî bû girtin û de nêçarbimîne ku bi kurbaniyên swê û edaletê re di dadgeheke vekirî de rûbîrû bimîne. Jeffrey Epstein di girtigeheke New Yorkê de li benda darizandîne bû di tiştê ku dîbe ku bîbe skandala siyasî û civakî ya herî mezîna Amerîkayê. Ew zilamê küpirzêde dizane bû. Pirtûka wî ya telefonê, arşîva wî ya vêne û videoyan û bîranîna wî şezîneyek ji razên tarî yên mirovên herî bi hêzên cîhanê bûn. Doza wî ya nîha dikare zincîreke wêrankê re eşkere kirinan bi de dest bêkirin. Lê kesî nîzanî bû ku çîrok de tenê çend hefte şûnda, bi dawiyek jî nîşkeve û sirrî bikeve beşa xwe ya herî tarî. Dî de hetebaşa 2019 de, kemtir jî du mehan piştî girtina wî, laşê Jeffrey Epstein ê 66 salî di huçreya wî de hate dîtin. Telling ABC News that accused sex trafficker Jeffrey Epstein has died by suicide. Versiyona fermî, ku ji hêla ajansên hikûmetê ve bi lêz hate ragihandin, yek peyv bû, swekuştin. Lê ji dest pekeve, rêze rastî û rewşên pir gumanbar ev versiyon bi giranî histin ber pirsyarê û hipoteza tasfiyekirina sistematik kuştinê kir ve bi jarkek muhtemeltir. Zengilen alarmeyên yekem nêzîkî du hefte berî mîrîna wî ledan. Di 23 tirmehê de, Epstein di huçreya swê de bi bîrin û şînên li ser stûyê swê hate dîtin. Her çend hîn dezgehên medyayê bûyere vekî hewldanek swekuştinê bi nav kirin jî, parêzerên Epstein û wî bi swêv çîrok red kirin. Wî jî parêzerên swê re gotî bû ku ew ji hêla hevalê huçreya swê, ev serê polîs ê bereyê ku bi kuştinê tê tawanbar kirin, hatiye êrîş kirin. Bûyer ev gas çîdî bû ku Epstein ji bo şigirtina li swekuştinê dibin çavderiya taybetî de hate danîn. Her çend ew bêtir vekî tedbîrek sûye dikir, ku wî jî êrîşek din bi parêze ji pêşîgirtina li xwekuştinê. Lêbelê bi awayekî nepenî û pir gumanbar, ev çavderiya taybetî tenê 6 roj şûnda hate rakirin û ev hate veguhestin, yekîneyek kemtir ewle. Ev biryar pir gumanbar bû, ji ber gefa li ser jiyana wî ku Epstein hîs dikir. Gelo ev kemasiyeke ewlehiyeya sade bû, yan jî hewdaneke bi zanebûn bû, ji bo rakirina mertala parastinê, ji ser mejî û amadekirina konaksa ku du hefte şûnda de bibikevîme? Bersiva ve pirsê ket bi zelalî nehatiye dayîn. Pirskirêka duyemên şert û merçên huçreyê bi swê di şeva mîrîna wî de bûn. Diva bû Epstein hevalekî huçreyê hebûya da ku ew bi tenê nebe, lê tenê rojek berî mîrîna swê, hevalê wî yê huçreyê ji bo çîhekî din hat veguhestin û tî girtiyek din tune bû, ku çîhe wî bigire. Epstein ve şeva çarenûsaz di huçreya swê de bi tenê bû. Sala seyemîn, ihmalkariya eşkere û bebawer a gardiyanan bû. Li gorî protokole, diva bû her sî dekîkeyan careke huçreyan kontrol bikin. Lê li pirsînên paşê eşkere kirin ku van bi saytan ev yek nekiriye. Ev ne tenê li çihen xwe dişev de bûn, lê di heman demede keyd û raporên fermî jî sexte kiribûn da ku vê kemasiye ve şêrin. Ya çaremîn û dîbe ku ya herî açîz ker, tekçuna teknikî ya kamerayên CCTV bû. Du zengilen deriyên ku rasterast deriyê huçreya Epstein dişopandin, di dema mîrîna wî de bi awayekî sirrî şêra bûn û ti dîmenin van demjimêrên giring negirtin. Ev kombûna tekçûnên hevdem, ango betalkirina çavderiya taybet, girtina tenê di huçreyê de şewa gardiyanan û kamerayên şêra di yek ji girtigehên federal ên herî evleyên devletên yekbûyî de, çîroka swekuştinê ji bo gelek analistan ne gengaz kir ku kebûl bikin. Lê delîl li vir bi dawî nabin. Otopsiya fermî sedema mîrine vekî swekuştina bi darvekirine ragihand. Lê Dr. Michael Biden, patologê navdarê ku li ser daxwaza birayê Epstein çavderiya otopsiyê kir, ev encam red kir. Vî ragihand ku şikestinin pirjimarên di movîka stûyê Epstein de, di nav de movîka lamina an hyoid, ji swekuştina bi darvekirine bêtir bi kuştina bi şenikandinere li hevatîne. Mîrîna Epstein ev her beden kir. Wî siren swê bi swêre bir gore
U hemi kesen ku jidarizandina vi ditirsiyan dikarin behnas ve vedin. Edinav didadgehede tunebun, video nehatibun nişandan, pirtuken telefone nehatibun deşifre kirin. Cenaze Epstein birin morge u dosyaya suç hate tomar kirin. Le evne davia çiroke bu, le destpeka çirokeke mezintir bu. Mavi bir rastiswe kuşti bu. Anji ev veki perçeyek agahiya şeviti ku ev pir baş dizani bu. Jihela heman pergala ku bisalanvi parasti bu ve. Heru her hatibu rakirin. Ev pirsme dibe navenda şirovein ku doza Epstein ne veki çirokeke suç, le veki operasyoneke istixparateya ve şarti dibinin. Disalin pişti Mirina Epstein'de, reze buyer, eşkerekirin u analizan hedi hipotezen ku çareke marjinalize bubun anine navenda bale. Hipoteza ku Epstein ji suçtareki çinsi betir bu. Ajanseke istixparate. Perçeya yekem a puzzle darizandin u mehkum kirina Gillian Maxwell di 2020 kande bu. Her çendev bir 20 sal cezaya girtige hat cezakirinci darizandin ligori şevazek zelal şopand. Balkeşiyeke mutlak liser tavanen cinsi u nebuna gihiştina kulta siyasi u daraiya doze. Gelek belge jiraya gişti ve şartiman. Ve nepenitiye pirsatişte ku pergala dadveriye Ameriki ji eşkerekirine ditirse surtkir. Gavadin di despeka 2024'ande bir veşandinahin belgein dadgehe hate avetin. Raportli bende bu ku listeyek şeridara şokker hebe. Le encam ji eşkerekirina naven nu betir piştraskirina tekiliyen bere bu. Giringtir dahsuyaniya nakok a vezareta dadeya devletin yek bu, ku listeyek seridara fermiu pebavertune bu. Evgav jihela kesayetiyen rastgir u analisten serbikswe ve veki veşartinek sistematik hateditin. Sagar anjati, analistek siyasiya muhafezekar u yekşi kesayetiyen di medyaya de bazeki heskiriye maga, ku di navali giren Trump de bijare bu, ev tevger veki veşartinek şibo parastina berpirsen paye bilind, u ajansen istixparate binavkir u daxvaza istifaya serdozgere giştiye devletin yekbuyi kir. Uy kiryaren serdozgere giştiye devletin yekbuyi veki hiyanetli şefafiyeta neteveyi binavkir. U got ku em bidoza sihuri u bazirganiya mirovana heri mezin, aliser axa Ameriki re ru birune. Çima vezareta dade biraya giştire şefaf nabe. Kesen divan videoyan dekine. Çima heta yek berpirseki paye bilinci nehatiye darizandin. Analiste muhafezekari diyakir ku sedemen ve şartina doza Epstein ne parastina nepenia kesan bu. Le parastina evlehiya saziyen ku biswe beşek jitore bun. Le ev Tucker Carlson bu ku perçeya dawi u herişoka puzzle dani u ravekirina dawi ji milyonan re eşkerekir. Parsons, peşkeşvan u sterkek bereye Fox News ku nihahvedi bandorek mezine, ne maze dinavali giren Trump u rast giren Ameriki de, bihevre danina hemi delilan teoriyek çivake çekir. Bi gotina çavkaniyen ku ev bi çivaka istixparata Ameriki ve giredayı binav dike, wi got ku bersiva hemi siren yek tişte. Epstein ajaneki Mossade ajansa Suriye ya İsrail'e bu. Edi eşkere bu ku jibo femkirina sırra Epstein, dive emne ve operasyona suç lebele tegeheke klasik di cihana Suriye de fembikin. Defika hingivanji honeypot, anji veki kuli İran'e tegotin, defika sekse. Honeypot stratejiyeke ku tede Balkeşya cinsi tebikaranin da ku armançek giring ve ki siyaset medarek zanyarek an generalek bikişine. Armança ve hebate derhistina agahtariye anji bi desthistina zekste jibo şantaj kirin u kontrol kirina keseye. Modela kariyan herçen tevlihe beji tegi hiştiye. Bi karanina tora tekiliyen swe, Epstein elitan vekswendin milken sweyen lux, dinav de mirnişinek New York u girava sweya taybet. Milk bi avayeki sistematik bi deriyen veşarti u cihazen tomarkirine hatine hemilandin. Mijare kudi belgein dadgehede jihela gelek kurbani u şahidan ve hatiye piştrast kirin. Çekek bi nave kompromat, ku bi Rusi tevataya madea pirskirektar, behsa her agayek zirardaran şermok dike, ku dikare jibo tunekirin an kontrol kirina keseki vere bikaranin. Arşiva videoya şezineye kompromate li diji miroven hebi hezen cihane bu. Le ev operasyon jiboke dihat kirin, Livir Carlson tilya suçdariye nişani Mossade, ajansa istisparatu operasyonun taybeta İsrail'e dide. Ciredanen kuren Epstein u Maxwell bi kesayetiyen navdaren İsrail'e ve ki Ehud Barak u her ve habave bereye Gillen Robert Maxwell ku biswe ajanek Mossade bu ve hipotez şurtike. Dive senaryoyde Epstein agahtare Mossade bu ku erkevi komkirina agahin komprometker liser elitin Ameriki u navnetevey bu. Armanca davina operasyone kontrolu bandor bu. Biebuna filmek senatorek Ameriki, rayedarek payebilin de Pentagone,
Andadverek dadgeha bilin direvşek şermoka nekanunide, Mossad dikaribu bandore li biryaren van bike. Ev bandor dikaribu di gelek waran devere bikaranin. Ji pejirandina alikaria darai u leşkeri ji bo İsrail'e bigire heta piştgiriya politika in İsrail'e li rojilata navin, anji heta veguhestina teknolojiyen hesas. Bigotineke din, ev hipotez peşniyar dike, kudibe ku hinji biryaren siyasi u abori yen heri giringli Amerika'ye ji bermentika demokratik u berjevendiya neteveyi, le dibin zeksta gefa videoyek taybet li girava Epstein de hatine dayin. Ev şirovekirin dicihte, ji hemi siren nepeni femdike. Mehkum kirina destpekeya Epstein, mirina viya guman bar u veşartinen paşe. Ev hemu ne jibo parastina suçdareki bu, le jibo peşigirtina li hilveşina operasyonek istisbarateya mezin, u krizek evlehiya neteveya behempa bu. Ligori Tucker Carlson, Epstein ji operasyonek şantaje bu, kuliser axa Ameriki ji hela serviseke istisbarateya biyani ve jibo kontrol kirina siyasetmedaren Ameriki dihat meşandin. Di destpeka 2025'de, vezareta dadeya devletin yekbuyi neziki se milyon belgeyin ji sucendi dozede eşkerekir, u nakoki mezin bu. Di Hezirana 2025'de, Elon Musk di dema hilbijartinin serokatiyede piştgirek darayiye Trump bu, u heta di reveberiya vide veki seroke ofisa berpirsiyariya hikumete jihebiti. Vi iddiayek nakokbar li ser Twitter'e belavkir, ku nave Donald Trump di belgeyin neheni in doza Jeffrey Epstein deheye. Winivisand ku Buffett de bombeyek pirmezin bitekine. Trump di doza Epstein'deye. Evsedema serekeye ku belgehin nehatine eşkerekirin. Trump su idyaretkir, di hevpeyvinek de bi NBC re Musk din binavkir, u her tekiliyek nekanuni bi Epstein re inkarkir. Vi her vihali ser platforma Trust Social erişi Musk'kir, u gefswar ku peymanen hikumete jibo şirketen Musk, SpaceX u Tesla, jirojayne peve betalbike. Lebele, ev inkarkirinin tun nikaribun gotegoten liser Trump rawestinin. Bi taybeti jiber delilen belgekiriyen tekiliyen Trump u Epstein, di salen 1997 u despeka salen 2000'de. Beyi kurastiyan derevçibin, dahsuyaniyen Musk u berteken tunten Trump, hipoteza ku Epstein netene suçdarek çinsi bu, ledi heman demede piyonek di listikek istisbarateya mezintir de bu, surt dikin. Eger Epstein bir rasti jibo Mossad'an saziyen minavan şebitibe, hebuna naven mina Trump di dosyaya vide dikare çarçovea operasyone nişan bide. Ev nakoki, mina perçeyek dina puzzle, meneziki rastia tal dike, ku dibe ku Epstein beşekşi sistemekebe, ku swesteken heri tariyen mirovahiye, jibo kontrol kirina heza cihani bikartine. Dibe ku rastia tevahi ya dozavi ketneye eşkerekirin. Le siyavia direj li ser salen direj u aloz en rea destilattariye li Amerika'y ve biminin. Niha doraveye ku hun jimere bibejin, hun li ser doza Epstein çi difikirin. Celo Epstein bir rastiji ajaneki Mossade bu ku jibo berhevkirina materyalen kompromis kirine li diji hezen cihane dixebiti. Hun çima difikirin ku belgein tevahi en doza vihinci ve şartine. Hun difikirin ku ev belge dikarin razen li ser kesayeten siyasiyen veki Trump an yendin eşkere bikin. Ji kerema xwe nerinah swe di shiroveyan de binivisin. Hekeve video eçiband eçibinin u parve bikin. Spas jibo ku hun heta davia ve videoye bimereman.
صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوید. ما را از اعدام نترسانید، از کشتن نترسانید، از سوزاندن نترسانید. ما را سال هاست که کشته اید، سوزانده اید. این ما سال هاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته ایم. این ما سال هاست که مرگ خود را در مشت می فشریم. شما برای غارت هرچه بیشتر ما چاره‌ای جز کشتن و سوزاندن ما نداشته و ندارید و ما برای فروپاشی شما چاره‌ای جز تن سپردن به مرگ و آتش نداریم. پس بکشید ما را، بسوزانید ما را، اما همزمان به خاکستر ما نیک بنگرید که از میان خاکستر ما جوانهایی سر بر می آورند که زبانشان زبان دیگری است و شما با همه یال و کوپالتان نه که درکی ما نداشته و ندارید، به دست همانان زودا به گور خود کنده خود سرنگون می شوید. اینها که من نوریزاد میگویم هیچ تهدید نیست. صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر میشنوید. ما سوختگان به جایی رسیده ایم که ترس از ما میترسد. باور ندارید؟ پس بکشید ما را، بسوزانید ما را. جوانهای برخاسته از خاکستر ما برای سرنگونی شما دورخیز کرده اند. این شعار نیست، تهدید نیست، سرنوشت محتوم و شایسته شمایانی است که تا توانسته اید از ما غارت کرده اید، ما را سوخته اید، آبروی ایران و ایرانی برده اید. اگر نمیدانید بدانید ما ایرانیان زنده تر از آنیم که با هزار بار مردن از پا درآییم. باشید و تماشا کنید. محمد نوریزاد.
چلو سوارن ایران و امریکایه. ترامپ دیبیجه پیر باشه لتهران جی دیبیجه باشه لدیبه کنه باش به. دستلاتدارن امریکا و ایران بردوام چاون سوا هم بر هفزیل دیکن و دیدن نیشانی هفدو دیدن. اباس عراقچی وزیر کارن دروه ایرانه دیهونه رنگ وی سی پی بی بو. لی ایرو بالکیشان سردان و ستاندنن نراست راستن لی گل امریکایی لی اومانه و گوت دیوه شباتن دولمنت کرینا اورانیوم بی دومن. عراقچی جیبو بشداری هفدهیمن. فوروما الجزیرای بی بچوبو کتره و لیویر جی تلویزیون الجزیرای ره اکسیوی. عراقچی ایدیا کیر کو بمب برانن امریکا و اسرائیل نکارین شیانا نوکلیری ایران جی هول راکن. و آنی و دومند کو. دیوه شباتن دولمنت کرینا اورانیوم بی دومن و اف مافوانه. وی گوتم جیبو پیمانه که کودی میجارا رژه دولمنت کرینده باوریه بیده آمادنه. عراقچی دیار کیر کوان جیبو دان و ستاندنن بی امریکای ره دست بکه که باش کریه. لی جیبو آوا کرینا باوریه دی ناو برا هر دو ولاتند پیدیوی بی دمک دوف دی رژهیه. وزیر کارن دروه ایرانه دی بردوامی جید زیده کیر کو موشک بیتی آوایی نابه میجارا دان و ستاندنن چیمکی او میجار جیبو پاراستینا میه. عراقچی دست نشان کر کو دیو دانو ستاندن جی هر جور گف و فشاران دور بین و دوچاره کر کو ایو جی امریکای لی بندا نزیکاتیه که بیوی رنگینه. وزیر ایرانی لی سر ایریشه که محتمل امریکای جی هیشیاری دا و گوت اگر واشنگتن ایریشی مبیکه در فتامنینه کو ام ایریشی آخا امریکای بیکن لیم ده بارگه هنوان لی هر دره بیدن. جی هیلا دین و ایو گوتینن عراقی برواجو هاتن رگه هندن. کو دانستاندن راست خوابیه و ایو بی هفدور رونشتینه. و شرط و مرچن امریکای هر دی جیه خوادنه. لی دروی جیوین و وشارتی چی تکیرین ندیاره. دانستاندن نوکلیری ین دی ناو برا ایران و امریکای ده که هزیرانا 2025 پیشتی ایریشن اسرائیل و امریکای ین لی سر ایران حتیبون بیرین لی اومانه. دانستاندین دی دمکه ده حتین کیرین که گیواشا سوینه دی ناو برا تهران و واشنگتن ده دوچاره بیلند بویه. و واشنگتن لی هرمه هزین سوه ین لشکری لی دیجی تهران زیده کیرینه. دیدان و ستاندینان ده سروکاتیا شانده ایرانه وزیر کارن دروه اباس عراقچی دیکر و نونر تایبت امریکای روشیلاتا نوین ستیو ویتکوف جی نونرتیا امریکای دیکر. بردو که وزارت کارن دروه ایران اسماعیل بکایی لی سر هفدیتینن بی امریکای رگوتی بو. دانو ستاندینن دی ناو برا ایران و امریکای ده ین لی مسکته بی لی هف کیرینا دوما چیوینه یه. امریکا جی بیلی راو استاندینا دولمنت کیرینا اورانیومه داخسوزگه. که دوراهی موشک و فوزین ایرانه و شیانوانجی وارسی نردار کیرین. پیشتی هفدیتنان، سروک امریکای دونالد ترامپ، دیالوگا دی نوبرا ویتکوف و عراقچی ده وکی پیر باش، پناسه که راگی هند که علی دست بکا هفته به دوچاره ویرین با. هاو، وزیر کارن دروه ایرانه عراقچی جی هفدیتن وکی دست بکا که باش پناسه کر، لی دیار کر که دوماندینا پیواجوی بی شیورن لی پایتکستان و بیریارن استراتژیک و گیره داییه. هر چی کسی رفتار و کریارن هر دو آلیانجی جهان رناس گیرینشی لدیسانجی هر کس چاور فتنه و لیبن کمارا اسلامی و لیزن ترامپ دیگه. Kushner met with Iran's foreign minister today. You also had Brad Cooper there, the head of CENTCOM. A deal doesn't look like it's been reached yet. How long are you willing to wait? It can be reached. Well, you have to get in position. We have plenty of time. If you remember Venezuela, we waited around for a while, and we're in no rush. We have, very good talks going with Iran. We have very good talks going with Russia and Ukraine. We're doing a lot of good talking, and I think we had the results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week, and they want to make a deal. Iran, as they should want to make a deal. They know the consequences. If they don't make a deal, the consequences are very steep. So we'll see what happens. But they had a very good meeting with a very high representative of Iran, and we'll see how it all turns out. We'll give it a right groups. See that. By the way, I'd love to see that. If we could do that, I'd love to see it. Mr. President, is a deal that is acceptable that only covers with Iran? Is there a deal that only covers nuclear that would be acceptable to you? Because they just want to have nuclear. They don't want to have anything else. Like that would be acceptable, but the one thing, and right up front, no nuclear weapons. If we could have made that deal 2 years ago, we would have made that deal, but they weren't willing to do that. Now they are willing to do it. So they're willing to do much more than they would have a year and a half ago, or even a year ago when don't forget, we've only been doing this for exactly 1 year. And we started with them
a few months after the beginning of this term. This term has been amazing, but the results could surprise people. If they would have offered this deal originally when we first started, it would have been accepted immediately. We'll see what happens then. Kurdek bu vezira parastine velatke Eropi. Li Hollanda'ya Dilan Yeşilgöz dibe Alikara Serok vezir u vezira parastine. Pişti hil bijartinen parlamentoyen Hollanda'ya partiyen serkefti jibo avakirina hükümetanu lihev kir. Siyasetmedara Kurd Dilan Yeşilgöz di kabineya nude dibe Alikara Serok vezir u vezira parastine. Dilan Yeşilgöz'a ku Seroka partiya gel jibo azadi u demokrasiyeye. Yek jinen siyasetmedar en heri bibandor en Hollanda'ya. Vebere di kabineya Mark Rutte de posta vezira dadu evlehiye vergirte bu. Her viha veki vezira devleteya karubaren abori u jingeheji karkiriye. Ji aliye malbative, Dilan kecha Dr. Yücel Yeşilgöz'e kule koler u divare kriminolojiye de mamosteyeki naskiriye zaningeheye u selke parezgeha dersime ya Bakure Kurdistaneye. Vave Dilane salen direj li diasporaya Kurdan ali Hollandaye jibo dana sina doza Kurdistane çalakbuye. Daika Dilane Tirke u evjili Hollanda'ya veki yeke ji parezvanen diyaren mafe Kurdan tenaskirin. Dilane her tim bi serbilindi behsa Kurdbuna xwe dige. Her çikasi bere zedetir veki siyaset medareke niştimani ya Hollanda'yı der diket peşçi van demendawi li ser mijaren bi Kurdan u Kurdistanere pevendidar helvesten ve yenzelal hebun. Didema erişen li ser Rojavay Kurdistane de Dilane, dilgiraniaks ve anibu zimenu gotibu. Divetundia li diji kurder u pekatein din en Suriye'ye varra westandin. Ev kurden kehreman en kudi şere li diji terore de kurbanidan, niharu birui destireji u hekarete dibin. Dilana aniha vezira parastina Hollande, bereji serdana herema Kurdistane kiribu u bi serkwezire hereme, Mesrur Barzani re didar hebu. Arteşa Hollanda'ya di çarçoveya hevpeymaniya navnetevi ya li diji Daişe deye, u hevahengeke ve ya berdevam bi herema Kurdistane reheye, u nihaji bi Amerika, Britanya re çalakiyen van bi peşmergeyan rehene. Nihate çaverekirin ku pevendiyen Amsterdam u hevlere bi taybeti divare parastin u evlehiye de derbasi konaşekenu bibin. Şelke Kurd bi serkeftina her Kurd ke jimina eş u jana har Kurd kereye. Kurd neteweke mezine u hemujiyan heye. Armanca rejime Irane li encamdana danustandinan kazanç kirina dembo, direş kirina temene rejimeye. Pişti diyari kirina davi ya revşa danustandin ali navbera Amerika u rejima Irane, şirovekaren siyasiyen Firanse bi taybet, Can Yves Le Drian. Vezire bereye derveye Firanse, kuçeri bandinen danustandin digel nuneren rejime envek vezire derve, u berpirsendinen rejime hene. Li serve baveriene, ku Armanca bingehin u binyatia rejima İslamiya Irane, ji amade bun li van danustandinan, bitene kazankirina dembo direj kirina temene rejimeye. Li revşa nihade ku bo rejima Irane, gelek hestiare. Her rojek derfet ji bo rejime deskevte hiseb, ku bikare rojeke ji temene xweye gemar u dije mirovahia xwe direj bike. Peştir ji General Jack Keane, çihkire bereye stada gişti ya arteşa Amerikaye. Gotibu, ku her li hev kirinek digel rejima Irane, bivateya demdirej kirina temene rejimeye. U niha biti awayek dema danustandin, digel rejima Irane nine.
Amerika jiragi handie kubi sedema pedegiria velatin kendave. Amerika amde dana derfet bir rejime bodanustandine buye. Lebiti awayek jimerchen swe pashakeshi nake. Well, this is a very interesting and sensitive question, sir. As you know, Kurdistan's been divided throughout history, and history has not been just when it comes to the Kurdish question. But there are new realities. Now Kurdistan is divided into 4 major countries, in Syria, Turkey, Iran, and Iraq. And every part of these countries has its own unique characteristics and situation. We respect the uniqueness of each of these areas, but that doesn't mean that Kurds in any of these countries do not deserve to have complete rights. We respect the way that the Kurdish areas in Syria, in Turkey, in Iran, or in Iraq are struggling to achieve their goals. We are not going to intervene in the policies of the neighboring countries, but my focus is in Iraq, and we think that in Iraq we have achieved a federal system which we do believe is going to work if it's fully implemented. So it's not really about what form of, let's say, relationship you develop. It's about what you really intend to do with the relationship. Now in Iraq we have federalism, but it's not been fully implemented. We still have problems. But in some of the areas there are still negotiations of how this relationship should be fixed and adjusted. In Turkey, for instance, there is a peace process that has started. I hope it will lead to a more sustainable solution. لم أحدثك عن إيران لأنه في إيران لا يمكن للأكراد أن يكون لهم أي نوع من الاستقلال لأن الدولة المركزية شديدة هناك. Well, in Iran as well, I think the Kurds deserve to have their own rights, but that's for them to decide on what sort of relationship they want to develop and how they can negotiate a more sustainable solution for the people. But as a nation, Kurds, like every other nation, are, they deserve to have the right of self-determination. That doesn't mean, sometimes even talking about it is a taboo and forbidden. That the Kurds shouldn't talk about their aspirations, talk about their dreams. This is Kurds, like every other nation, have equal rights. Kurds have the same rights that Arabs have, Persians have, and the Turks have. The reality is different, and we are dealing with the reality today.
Eğer erişüşer navber Amerika u İran'e ve ne ubenaşerli rojelata navraz zedetir buye, devletin yekbuyen Amerika divan rojanda hecibu erişekeli ser İran'e amadedike. Harçent hedefen liber çavan diyar binci, encamen ve erişe gelekine diyarin. Eğer dikuleka Davideli hevkirnek çenebe, u seroki Amerika'ya Donald Trump fermana erişebide, ligori pisporan hef senaryoyen serekeli peşin. Tebutinku hef senaryoyen eriş Amerika'ya yali ser İran'e hene. Erişen hesas u derbas buna demokrasiye. Hezen asmani u deryayı yen Amerika'ya, erişi baregen supaya pastaren İran'e u yekineyen besice, navendil muşeken balistik u bernameye nukleeriye İran'e dikin. Diencamede pergal hildiveşe u İran ber bir demokrasiye vedice. Ev senaryoya heri geçbine. Sistem diminele politikayen henerim dike. Evveki modela Venezuela'yı tenaskirin. Amerika bir hezekemezin müdahale dike. Pergal liser peyan diminele neçar dimine kupiş giriye hoya cibo komençekdar endi rojilatan avin kembike u bernameye nukleeri ravestine. Hilveşina sistime u bire ve birina leşkiri. Tegotinku ev senaryoya heri nezike. Pergal ciber henişandanan lavaz buye. Pişti erişeki Amerika'ya dibeku livelet kaos derkeve uli şuna pergalı bire ve birine keleşkiri ya cisupaya pastarana İran'e pekte vere vakidin. İran erişi hezen Amerika'ya uç İran'e hedike. İran'e eşkerekiriye ku tilyavan liser tetikeye. Harçent İran nikarebe liberamberi hez Amerika'ya bisekineci dikare bir muşeken balistik u dronehe baregeyen Amerika'ya yen lekater u behreyne u binesazye velatenveki urdune bike hedef. Mayın kirina kendave. İran dikare tengava hurmuze mayın bike. Cisedi biste ihraçata gaza hezayı u cisedi bis pençe nefta çahane dive tengavere derbastibe. Evyekde bandoreke giran li bazirganiye çahane u bihaye nefte bike. Binavkirina keştiye keşer Amerika'ya. İran dikare bireye erişen bikom en bir drone u boten torpido keştiyeki Amerika'ya bike hedef. Evyekde cibo Amerika'ya bir beşer mezariyeke mezin. İlveşina pergale u kaos. Ev metirsiye heri mezine ku velatenveki Erebistan asyudi ceditirsin. Dibekuli İran'e şeren afkveyi derkeve u kurt beluç u okemleteve endin cibo parasinahe bikevin navşeren çekdari u krizeke miroviya mezin u koçberi çebibe. Amerika hezahaya leşkeri zededike. Amerika bir avayeki bire kupek hezahaya lihereme zededike. Nihan neziki pençezar karmendel leşkeri yen Amerika'ya li rojilatan avinhene. Teneli baregeha el udeyde yaketere hezar leşkerhene. Amaren peykan nişan didin kuli ve baregeye pergalennu yen parastina asmani hatina vakirin. Keştiya balafir hilgira USS Abraham Lincoln ber bihereme ve bireketiye. Dina ve filoede se keştiyen şer en bir muşeken tomahawk barkiri u keştiyeke binaveya nukleeri hene. Trump liser medyaya civaki hişarida İran'e ugot egerli hefkirin çenebe erişa bede geleki xeraptirbe. Yekitya Avrupa'ya spaha passaran li listere kiraven teröristede tomarkir. Vezirender ve yen velaten endam li yekitya Avrupa'ya li roca penşemi 2002 seduni u yeke kanuna paşin lider hek tomarkirina na ve spaha passaran li listere kiraven teröristi ya ve yekitya li hefkirin. Ev bir yara siyasi li dema kombuna vezirender ve yen yekitya Avrupa'ya li bacare Brüksel'e hatedan. Pekara gihandina çavkaniyen siyasi te çavrekirin ku li rocembede rekaren yasayı u erekirin afermi ya ve bir yare betevafkirin. Velaten endam li yekitya Avrupa'ya çendem cimeran beriniha katalogek nu li dorpeçen bidici hecmarekes u da mezraven ser birecima İran'e xistine vare çibiçekirine. Şirovekaren siyasi ve pengave binişaniyek bozede buna givaşen avnetevi bo ser pekhaten evlehi u serbaziyen İran'e diyesi binin. U liser ve baveriyene ku tomarkidina spaha pastaran li listere kiraven teröristi dikare encamen abori siyasi u yasayiyen berfire li peyhrebine. Yekitya Avrupa'ya ve kibertekeke lidici kuştina xenişanderan bastaren riçma İran'e xis listeye rexistinen teröre. Nunerabilin a siyaseta derve u evlehiye ya yekitya Avrupa'ya kacakallase got pergale ku bihezaran xelke xedikuce daviyaxe amadedike. Bive biryarere pastaren İran'e ketin heman asta El-Kaide u Daişe. Digori amaren saziyen mafen mirovan dixe nişandanen meha kanuna peşin u kanuna paşinde zedetiri şeşezarke satine kuştin lehinek çavkani dibecin dibe ku ev hecmar bigihe 2005 ciheladin ve deseladaren İran'e ciberi destupe haledane hevşin khadidin. U hinik alici divazinci avaşelu mahsiyan bigirin. این مردم که خودشون شاهد این همه دیکتاتوری و ظلم و ستم بودن از طرف این دو تا حکومت حالا دوباره به دنبال یک فرد بگردند مردم به نظر من حکومتی غیر از رژیم پهلوی و حکومتی غیر از رژیم جمهوری اسلامی میخواند حکومتی که اونها با نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشند حکومتی که دموکراتیک باشه و سکولار باشه این در آقای رضا پهلوی دیده نمیشه به ویژه که الان در این جزوه‌ای که منتشر کرده فکر میکنم اسمش اگه اشتباه نکنم دوران اصرار هست هیچ مسئله از آزادی و دموکراسی و اینها نیست به ویژه
محتوای این دفترچه برای ملیت های ایران یک مسئله بسیار جای نگرانیه. در چه شرایطی حاضر میشین ائتلاف بکنید؟ ببینید مسئله ما ملیت های ایران و به ویژه مردم کرد، خواستهای ما ورای اینکه از خارج چطور برای ما تصمیم بگیرند، چی را به وسیله رسانه های گروهی میخواهند به کرسی بنشانند، ورای اینه که خواست ما مشخص و روشنه. هر کسی، هر حکومتی که تو تهران بنشینه، اگر خواستهای این ملیت ها را برآورده نکنه، اولا اتحاد به وجود نمیاد، دوم اینکه مردم نمیتونن در اداره کشور و مناطق خودشون اختیاراتی داشته باشند. بنابراین دلیلی وجود نداره اینا قبول بکنن. حالا فرض کنیم یک نیروی خیلی نیرومندی مثل آمریکا یکی را میاره مینشونه رو تخت سلطنت مثل آقای پهلوی، ولی این به معنای این نیست که مردم این را قبول دارن. من فکر میکنم آینده ایران اگر بخوایم در صلح و آرامش باشه و این تجربه های زمان پهلوی و زمان جمهوری اسلامی را دوباره آزمایش نکنه، بایستی مردم در اداره کشور شریک باشند، نه اینکه یه نفر یه گروه بیاد بنشینه بقیه را دوباره به حاشیه برانه. یعنی فکر میکنید که اونها دارن بقیه رو به حاشیه میرونن؟ یعنی اینطور دارید میبینید من این جریان رو؟ از محتوای این جزوه‌ای که مطالعه کردم نه شک ندارم، مطمئنم اگر در این چهارچوب آقای رضا پهلوی برگرده یا هر کسی دیگری، مردم ایران به ویژه ملیت‌های ایرانی چیزی به جز آنچه در زمان سلطنت پهلوی و زمان رژیم جمهوری اسلامی به دست آوردن به دست نخواهند آورد. هواز پریشان حالش به حال دین سر تا پا برگشت سیاز خوابی سر قلعی کاوان وسیعتم دید درختان جخم چو چوگان شمدین داران درختان کلاغی پشدین کپوکم دماغ بلبل میون
کپوکم دماغ بلبل خاموشی کپوشینه گال گرماوا شمان مردداش خدا و روی ترماوا منو باویال عهد من کردنی من خمو اوتم خدا تا و روی مردن ارا چجاران دیار دنین مرگو کو و بان مزار دنین بی تو چماسی افتاده خاکم برگم پلاسن جان شاکم و با و یوم و با و یوم او و ویلا ای و با و یوم و با و یوم ای و با و یوم او و ویلا ای و با و یوم شوخاوم شريك تافتي جاوان شوخاوم شريك تافتي جاوان يا هباب نريد جاقر داوان شرطو بپوشم جامعي قدراني شو مجنون بنم سرناني راني شرب خوراكم ولا اختفيكم وانا خزينم شبي سفيكم شوتار ورشتار هدو كايتار من شوتار ورشتار هدو كتار ومن دو شتاف آو خدا بقرار ومن شربو اندامي امطلال نشامكم شو تاسون علي خدا بايا خوشان گم و با یاودی مری و با
که نازارم برای کردوار ویریا با ویریا درن من تو در حیفه که ظلمان خاک و خافیر بو هرچی خاصیه کل زمین گیر بو هواوی هتیا بکی خلاص مان اجو خلاص